Srpska koalicija na izbore u Podgorici izlazi zbog običnih i poštenih ljudi, zbog Srba koji su izgubili u materijalnom smislu sve što se moglo izgubiti od 90-ih do danas. Srbi, drugi vas lažu. Mi smo tu da budemo uz vas i sa vama. Vaša sloboda zavisi od rezultata srpske koalicije. Nama srpstvo nije interes, nego razlog da se borimo za vaše ideološko uvjerenje i egzistencijalnu potrebu vaše porodice. Stidimo se danas onih koji su bili veliki Srbi, a u ovom trenutku pričaju o vječnosti Crne Gore, o životu za imaginarne ideale države koja je prolazna koliko i život svih nas. Još više nam je neprijatno zbog onih koji su srpstvo prodali za pare, za milionske kredite i poslaničke mandate. Ovog puta Podgorica će glasati srcem i razumom, svjesna da DPS mora poslati u prošlost, ali da također ne smije dozvoliti da blijeda kopija DPS-a vlada Crnom Gorom. Ovoj državi su potrebni čisti ljudi, čistoga srca i uvjerenja. Nema slobode bez srpske koalicije. Ako je jedan narod porobljen, ni drugi nisu slobodni. Neka živi slobodni srpski narod u Crnoj Gori koji će dočekati ostvarenje svog vjekovnog sna u ujedinjenoj srpskoj državi.